PHL sia song tum lang parpanong armu ke dengan mai kapadopong. Lamcak ateng lamcak kapapleng jia phan ke sia sa hema phanman CEM long e ke sompong. Amri long ke to sericulture sa hema mo ke bangwe hemban man tanglo. Ni thoma phil lang bu ko lang sona long ke klo chokabang phuki thidang ar pum ke long. Kacebai, komatsi kon unma kacebai. BJP lapen APHL se angmong armu kacesan kacebai. Pini BJP atumlo te pen apke APHL se atum. Armu ke denga mai mate mass joining amai kaiketa chimit mi. Akemang ke kewang ji MP kangwai mate a election aphan. Lason se APHL se atum preni phai kep arni Kobili constituency arlo lang parpana long. Armu ke denga mai mate mass joining amai padopon. Laso ame long don trok sirkep so se BJP Congress asong klem bang atum APHL se long chipok dun renti. Labang so jai megalong APHL se ame phuje ai kathar APHL se asongja Bikram Hanse Rajesh Tiso Kursing Timong Sarkiri rong parpen chenglok atumta chetong don melong APHL se asong kapang tangji lapen sikshidula putha kachethan chikachimum sitami padopon news desk report Malong news ante ladak lang parpan nang litum ladak kopia joinis nang litum la APHL se long nang litum ladak SDC Congress lapen BJP nang litum chingrum pet pen ladak chapa odone kopia ninga ching samne litum है माने APHLC long ninga cheng sam mane khai kaching room kacheng hontek aso posi itum rong si chupang room pen pini APHLC mass joining di ponlo lapen litum pini don 96 aus tong lo lapen ningang sampen join dun lo pini ladak nang litum lang parpan along nang litum la mass joining awareness ki bipon bang ko anamuluk nang litum chetong ponone dak abang ali dak adong na bang don trok sir kebra trok pini lapen arni si ko an ha halada 176 arni si haroi sira trok si kebra trok adon bata abang ali pini le ako trok sir kebra trok non harohini ra ko an ne pleng trok si harohini ra trok si kebra hini adon si dak ko plialong la pini dak meeting ge doke lang parpan ti sorong dak ni tung ge doke la si munitum aning arong prulo initum APHLC ke claim pen a jok athema APHLC tum aron ating pen si ke claim lo si chok si theng thepin pen si ke claim lo la posi arat atum la si non ke itum long sina support dum and non la ke damtang dak zonal festival la langsibu aklam long pusitame ke hai Dr. Tuliram rong hang bang alang ligi pupon la re-election alama puta ke pupon bang alang ligi kupisi pachini poni nerat phan la re-election alam bang ke alang litum kachini kang tung te puchon anarle neli kachini atengke ana neli kachini bota neli ninge hang kachini bangali hala constitution along ke to article 243M along ke pu je six schedule area arluke पंचायत आरोन पेन के इलेक्शन पे दून एक पुसियादा के तो आंगे चुके पंचायत आरोन पेन सी इलेक्शन पे दोरों के अंते हलो सो इलेक्शन के अंते इलीगल लोग के अंते लगे आरोन री पेन सी का पे दो लोग के अंते आंगे काउ हाई कोर्ट के ला आरोन री पे नंग सी क्रोई दून दे जी लगे ठेक लोर लो आरोन पे सी क्लेम नहीं पुसी पुवेक को लगे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के ला पोसी नीली तुम का चिन्नी के नॉन केस जोंग सी जजमेंट पिलोटे लगे इलेक्शन के पेडोवेक नहीं री-इलेक्शन पेडोवेक नहीं पुसी पुवेक को लगे ante par nisi ladak ako puthot ni linar juthudat pola sibat alam asom thak thak lo ladak lang sibu aklam long alang litum la BJP leaders atum kewang tum an ke alang litum la BJP alam sining je maret la sinang litum la bangso puthana litum kopisi ki pudun podak party alam alang litum Jonel festival along alang litum along tin long tame alang litum la party alam sining ye pona relasi o lake ni litum che don dunde la buson ke atheme culture pulote lage BJP chot kali hada APHLC ta do SDC ta do Congress ta do jata party ta do hada ke cultural programs ke claim ke alang litum BJP tum BJP alam ke ninje ye dan nang ye podlo lage ni tum ke ni litum lage condemn lo son BJP alam ninje rong
kedam tang ja khongponi phaing koi rai siar ni karbi lo charlia song ami phu thomson rong pi kachiru aran aning karong ame kri karbi lo charlia song lamding ro datom comment tu pen lo ne dam mesana sai hem awi laso jo kedam tang ja khongponi phaing koi rai siar ni karbi lo charlia song am hangke thek arni katalona long karbi anglong autonomous council a CEM Dr Tuliram rong hangche tong dunsi isi mesana sai hem karbi lo charlia song lamding ro datum aphan kim pipo borada thengno lamchak pichikanglo lata aso sa sai hem kali jasemet kuti sia tangkapan si kim pon po silam chak chipi pon la si karbi lo charlia song klembang do an pen jasemet ame phu thomson rong pia bang taning karong chipi pon lo la pen CEM ka chetong duna me long amat se KSA ame phu thomson rong pia me khrijipali prupen CEM aphan ka churo chepa jir pon lo hala so lam chaka teng si preni phai khri siar ni ke kuti si KSA sai hem ke kim ji aphan karbi anglong autonomous council a CEM Dr Tuliram rong hanga hin pen long e sompon lo la so me long MLA Dorsing rong hang EM MSC KSA bidisal lai chaning leng KSA ame phu thomson rong pipen cheng lo katumta chetong news desk report Malong News Karbi loka charlia song kiri piasai hem aphan Karbi autonomous council atangka pen kuti si atangka ki kim ponje aphan pin nong e sompon lo la pen laso atiri piasai hem Cekluyon trokong bong kapitang ponje pansi Karbi Anglong autonomous council pen deng pon lo lapen kenang le tuma channel true hoi pen nili ka choning ria bangke nili methang mata Karbi lo kachar le song bangke tiri pia nata dolo sub center mai phuda doiglo lasi pli AKSA tum chingwai ching sai pen Karbi Anglong a pharman kimi ye phan Karbi Anglong a duya hoi pen chenglok hempre ka putha pen chenglok isibet ning isipet pen klemra pet pen kapichun thekjia phan Karbi lo kachar le song dame isibet dosonte mesenji pusinili nanglu ma channel hoi pen kachuningri Sarana la so hem kan kui ko pes kin no laben Karbi Anglong autonomous council SOPD atang ka pen rupiah KSA phantala so hem kim pila pima kale nili kachuningri bang gela poino Karbi lo kachar le song Roplia tum dame isibet kachingrum pen isibet ahong jatai long ke tujia phansi nili chuningri alang li pan tum chief guest chohang lo ang la bangsor ni alang li KSA apartment building kimi kuti si paisa pipen alang ki kim ponji po alang lam chagateng pini la so nang je paplen isia steps son si pini bangge tum KSA pen thelong lo alang li pini abangke nong e sompon lo kuti si atangka apartment pini nong e sompon lo pen la bangke la so mai lo iltum EM steam Karbi Anglong tum bang lo MLA ke hai Dorsing rong hang ta do pen penan ke thek ding tum nang stong dun do sipini la so office aphan CM sar ke matha pon la hello ke thenai pini la so office pen penan tum la bang so office long do pen si penan lo ke charli ari so jang tum do la so dak office do penan tum bangke pini alenge thenang man lo penan tum bangke elected ta do lo penan tum ke BA MA ke pass tum do lo sila so office ke non le thos tame building ke milong tame penan ari so tum lo ke charli dim doi la pen partat la so office penan ki chuna sondo hal rake tum theklong la prang ta MOU ta la so office pachun lo la so office si university campus nang cheng lo roman script ke hang ke cheng ta la so office si paman lo si penan la so office ke chun tang do pinian ta itum ki chun che do lang la so dim ta la so office pini la so office long ke hon tum pini ta arjap thip ji pusin tum rat long thaning tum pen is kit pini CM sar ke hai pini la so office apartment lage fracture office KSA lage group ka break do ta sta pini la so office long ke do tum ke lage fracture office pini hem break tame chunji pen hem break chunji pu pini CM sar along nitum thaglong alang li long hem break ke pa chunyo to warda do pu nitum thaglong athe CM sar pini ke tum thaglong lo alang long ke alang union home minister ben chairman Assam chief minister ben chairman party ta Asia line long se alang Asia do si pini ka phereni ala ve CM sar phan itum hor pilo polote CM sar long Dr Tuliram long hang leadership long itum arjab thip nei pusini ka do ve rat pancho chuni bring tu lalang long arjab thip lo polote hem prek itum ke mangda lage chuni pusini li pini ra
amrialong kedo sericulture la sahem amo wangwe pin ahem anghap amon hap abesi bi chainong aroya son tanglo haladak sai ka chiklem nang ja sai khia tumta sai ka chiklem pami me mate sai hem ka chidam berbia joksi lason ke manlo pusi cherok to karar tum ningje pon jasemet nijang kari banglong amri constituency arlo kedo labangso sericulture la sai hemate seke kipia sai hem non ke hembana son nangman tanglo bonta la so sai hemalong ke tanga sai khia tumke lapusi ake joy pen bainong chobom lo amkachi eri concentration center la ke atwara kung amadlo bonta ladak anta sai khia tum sai hem chedam bangwe la so sai hemalong assistant manager Padmeshwar das la pen hiteswar nada tum sarkar aphan phere plotsi sai hem chedam de pinsi bainong chobom choklem det labang so sa hemalong ke jasemet la bharat ke jok ar nimate independent de ahud lama ing thordun chot chot an chot pusi adungarai arar tumpen lam the chepaklang pon rinti la sila haya sai khia tuma phan Karbiang long Uttarmas council atum sodak pen ing sai nangji la pen Karbiang long Uttarmas council selikar chala em lunsing teron chetame la haya hin kelang dun charia kenang sarpoda cherok tok arar tumpen lam the chepaklang pon la sila sona methang ar puka chiklem pamit thek thya sai khia tuma phan Karbiang long Uttarmas council a cem Dr Tuliram rong hang kubising sai ponjine ke apora phan ing hongnang koppo Wathat lang soben Khonsing Teron report Malong News Langsun ke langdam cere piknangji kalete cipu thek the pin penang le kaching hon pika bang apranta dam jui thek lason se manjadung ke do lang boko langsun ta lang me pik anong ta chethang pik tanglo laso jok ar niwang ta pharo amuluk ki joi ke langdam atum chimit me bon ta labang so langsun ke joi dam atum cere nangji athe preni phai kresiar nita inut ki thitang ar pum long pon la so langsun along adam ki ke dam tang preni phai ner kep ar ni dimapur pen bang trok ari so atum lang boko langsun along an ki joi ke lang aphan banglo hala soahut inut sures chakma po artaning kaning ko raga thama bangke langsunang song andam si selfie ke chenfg pura men ben ang song penang klo phitlo la sofi penang an ripon lo state disaster response force mate SDR ebatumta untik ripon lo bonta ke klo choka bangar pum arlong ajo ke ponder ajo long le detlo ni thomri det api preni phai kresiar ni ani kang sama poran se langsunang song penang ke klo phit sures chakma ke thi tangar pum long pono lamang so ki changar pum non amad rai kamasa khia tumsi chepari deng pon lo News Desk report Malong News Denarong patuak lamalong suri-surya muluk pen APHL sia tumepi kapatepon. Preni phai kre CR ni denarong patuak lamalong suri-surya muluk pen raramepi kapaman pon. Labang swami pialong pharo BJP Congress ASDC arara tum APHL sia long chepa okdun bosnil tum birta ribdun long. Suri-surya muluk chetong si sikshidul long live jaika thar long live no autonomous state no respo asyang tong par omtup anang pamanlo. Labang swa jai megalong APHL sia me phuje aika thar Rajesh Tiso APHL sia kongchun bang sarkiri rong phar lamjai sarpo angtong tika thar pencheng lo katumta chetong melong kewang GMP kangwai long APHL sia tum kachpahai jila pen sik schedule kapang tang ponje puthak kachithan kachimum padopon News Desk report Malong News Yes media tum kitong kami pinigat dena rong harapat LAC lapen mahamala konstituensi itu singgung pensi labangso sik schedule awareness lapen mass joining program labangso side deng konlo kasi mass joining program long piniradak kadut tore don maru ko lekai BJP lapen Congress dan piniradak konlo lapen ASDC pendo lapen songwe independent pendame piniradak konlo Re-election na puta untuk high court of Islam lo puta konang kek non ang dengan re-election na puta ke laki constitution alam ini tumpis ki pidam honorable high court ng PIL ki pidam laki nilitum cingum pet pensi ki pidam demasa tundo khasiyat tundo tribes tundo an laki PSA sensan teron anang itumta signatory la dak cingum pet sose running point tribes tundo nilitum cingum PIL pidam leje Karbiang lo Autonomous Council mate sik schedule area Autonomous Council long bangke panjat arona teng pen bangke election nang di wadah constitutional long do ada articles 274M ada langote itu teng long laso teng portion itu case bidam lo lasi constitution ta honorable high court tumta archive kali magala lasi case bangke APSL kan high ji ke high lo tangke re-election bangke laki do re-election
election ke lagi dong itulah juga labang ke junji pusine tum ningko atema honorable high court pen non ma hearing ingdeng ke thom tak dalet non next hearing ade dile tum bhan pachini nela prabjin ben nela pachini ko lapen hearing ke do pen sine tum antegron ko lapen alang litu BJP atum tamenon labang so kapere bang ke dum khangjang atema non state along ta BJP a condition na tum tini lo state along ta non ile to mada sorbonondo wala group chief minister a group la sonang klantang lo la si la hai hui pen tame isi edo ile to re-election ke do pokje bang ke kalangwek lo honorable high court addition yang si ile to ke hai lo tante la ke re-election ke do wek ko jok ka hang ile lo ke on night ni na pa og nili tun ke tek bon lo ni da tek bon lo ke BJP pen na pen congress la hini then along ladak hawar ki hat LE ilitum mass joining don haru pho so se ladak pini mass joining nang dodun lo la pen ke alang litum kachini ajakong kido hip apotsi piniarni BJP pen ong nai lo congress ong nai lo la pen ASDC pen ladak APSLC long nang chepo ok dun lo pima alang litum ta constitution alam alang litum chini lo atema 6th schedule to the constitution of India paragraph 20 along kitok ke lason hello tribal area lapen tribal area pulotang te ladak Karbi Naga Kuki Rengma Mizu Paiti Siam Chakma Boro Dimasa Adivasi di Inglong Akai Doan ladake mitang adim ke vote joklong chodai thurta thurlong chodai lasi Assam State Election Commission pen ladak panchayat aron pen election nang ki bidat labang ke ilitum kroyon lapen ke ladake re-election ke ladake do wek sidopo lasi re-election le dolo pulotang te ilitum Inglong Akai chehok rengdok ningkang sampen dolong po Amas joining program APSLC kaya malong ini abang ko pamangkat ato naman don harap kira proxy kebra ho nito ng senior tenge non nito ma-record ke doke lake BJP pen ong nailo la pen congress la pen ASDC pen kadang la si re-election na muna ng PIL kaya for hearing nanti si Benita la hearing ke doke nilitum fees pi advocate adong a fees pi unid at position ke derlo tema seta haladak high court ta order ke tota mo affordability pusia order pirong na puyo la si hala order affordability pu purong pojo non silam nanggi puke advocate atom phana pu putu nanggi la si advocate atom phana fees pi ki panti nili tum poisa collect bom no la pidam lo te la ke dot biji la pen tuliram rong ha ke haile jong hele election do delu puningge kusita hedi la ke nili tum ning hang la ningi ga lila ke hala constitution article 243 m along ke tok do la ke hala daket tok la po hello la ke ponchayat aron ben ke election dak pe do e sikidol area ar loke pro anke chukidam tang ponchayat aron ben si pe dorong kente lapot lake ponchar rong pen pe dorong lo polete lake illegal lo ke di lake aron re pen apot lo ke di lake lasi lake election ke court le order ki pilo pulotante re-election ke lake do back po lake apo court ta nilitum chini high court supreme court tum ta bang mesen sigama tha aron ben si ke claim lapot lake aron ateng ben si order ke pe pass back po re-election ke do back po lake so aron la phin kan la si room bomb lo non le tum Guwahati dam tuji pula poisa ponsi ye matin tir kim bidasing ti sorong atum hand over hi ke bia jutang ke klempong
Karibia tum ta khei kang thim methanga jutang juba choklim lapen ing chopi lason se Karibia khelong hen oba hi kibita isya jutang binong hakoben talabang so jutang kroi bom siwang bom do lason se preni phai khre isya ni nejang karimanglong tirke mahabar bidasing ti swarong along ta rong isya ra da tum cherap chirisi hen oba hi kibia jutang ke klempon alang le tum pening kan ke thoman hen oba hi bipon tanglo labang so habar la ke hamren pen ke helo kilometer ke thom so se andam nangalang jasemet rong asar bidasing ti so hin pen Japon Linsi pening kan ke thom an hen oba hi bipon do hamren pen rostoming ti report Malong News Pini niliwarda lulo mate nili rongbong along lo dak tirkim bidasing tiso agang bura phansi nili apsangsi churulo la solong agang bura la penariso basa la pendak akit he kiding habi bortimen mutiar basa pu pencenglok mekar mithut riso ejang alang le tumnili phanang hang churulo la son taxi kewangilang an stami an so se pining pen ningkan ke thom an ka pechok lo pusipu la sila solong ilitum ha ku pen mate ha pethi kangdu ka hut pen stami hen u ahi pulo hen u bahiamar pusipu mate hen u bachu la so hen u bachu kichu la so tarkong along sia hi mate ka ke thap thu along stami khangra long si ke thapon dak aporom puthi pen dak akurusar pen cenglok kadu ka we tum phans tame ke bangilang pining engkane thom pijut kok lo puoi phis tame lan so seili tum karbiang long adang ilitum mane karbi ha porom pura pen ni tum ha prethik ang du khut pen la so mate ahin ubahi la so amar mate ahin ubachu la so porom pabir weda dia phan kadu ka we karbi solang doarat phans tame nili chuning ri lo la si dak pining pen kan ke thom pachok det pen apis tame an so se ilitum kapi media phan an so se ilitum ahen up chirap chitu pen mane hen ubahi puthot tame kibi thuya phan ni lelang tum phan churulo lasi pini la so along tame nili phan tame nang hang pen nili rong bonglo pustame nili kai ke amat chirap dun apor chilong lesta pini apor ke me alang litum nang hang lo pini la so long nili tame chirap chitu dun lo la si an so se nili ke bang ilang apor tame alang litum long chirap chitu dun bomi la si dak agang burat pen cenglok ari so basa pen cenglok amikar mithur riso jang atum phanas tame nili hin pen churulo ki bi dei pini kali pena kali hakku amar si ta hala se hot akru bang ke thana la ma sen le klem lo dei pen pining pen kan ke thom dak ni nesar kambra rong pen aku ha edisi tan ni klem lo dei pengke tan ni tempa mi si etara so daga keso we kan thawe mane how dei anam pharto mane na hokta bilong lagi hokor hada edisi hutai tum hada ta bi mat parti pen ta bilong parti pen na bi ta mi so yang pen ta bilong so yang ta net dala ta bilong penang porom puthi du pupange lake lane kan thom na piyu porom puthi ni kan de non la thap de pen ko pi lo ke claim yi ke pin ke asa yang deng bang de ilia la non na thap de lo te ni hada se kila yo la hen up asi la hada se asila ampen song ahi wo yon asila than asila lailu para cakang fit ampar ke lan porte tugala porom KSA Diffu District Committee atumpen leadership training ajai me kapadapon KSA Lamding Road Central Committee atum chingwai sarpen KSA Diffu District Committee atum aphan kapin khada teng pen KSA Diffu District Committee atum chipatir pi ponsi arnisia farman leadership training ajai me KSA tiri pesa hemalong kapadapon bangso me KSA Diffu District Committee ame phu William Tiso hin pensi me chari pon lapen chunbang Rakesh terang hin pensi me ke phalam the jai pon me along KSA tiri pi ame phu Thompson rong pi kongchun bang sumit timung advisor Laichan Inglang pen chenglok ongdung KSA tiri pi klembang lapen arwa klembang atum chetong dunsi
me ardi pidun bangso leadership training ke se difu district committee atum ke pardo ke do ana branch committee la pen sub branch committee aklem bang atuma phansi panong ponlo lason si ong dong ke se aro aklem bang do an che tong dun si mesen pen jai mek pachun pon difu pen Edwinson Hansi report Malong News. Litum kelang bom lagi Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.